Asiqhubekeni verse 7. Lapho nikhuleka ningabothemeleza njengabezizwe abathandaza undendende, bethi uNkulunkulu uyobezwa ngalokho. Ngabalingisi, uyihlo usuke esekwazi enikuswelayo ningakaceli. Liyazichaza abangcwele baNkulunkulu ukuthi there's no need ukuthi si-extend i-prayer noma silule umthandazo wethu, but sikhuleka lokho moya othi sikukhuleke. Sisho lokho uNkulunkulu asiyala ukuthi sikusho. Yes, siyazi ukuthi sihlukene singabantu, nawubhekane nalokuya nami ngibhekane nalokuya, but asikhuleki isikhathi eside ukuthi abantu basizwe, kodwa sikhuleka ukuthi uNkulunkulu asizwe. Waze wakhulekela ukuthi abantu bakuzwe uNkulunkulu osekhaya ezulwini angeke akuzwe ngenxa yokuthi vele wena umthandazo wakho unikezwa abantu noma ucondiswe ebantwini. Kanti masikhuleka yiko izwi likusho kabanzi ukuthi uma ukhuleka ngene erumini lakho noma ekamelweni lakho uvala umnyango udumisa uNkulunkulu ngomkhuleko wakho, lichaza ukuthini-ke? Ukwazi ukuthi noma usesitradini noma ukuphi uvala umnyango uzobe ukuphi. Lichaza ukuthi njalo khuleka ngenhliziyo yakho, njalo thola ukuthula phakathi kwakho noNkulunkulu. Ungakhuleki ngenxa yokuthi abantu bayakuzwa, kodwa khuleka ngenxa yokuthi manje sodumisa uNkulunkulu. Asiqhubekeni.